Tripura camp sang paruka bru te shwaikir na tho chole mek chu November ni som thum nuwa chuan ti top ni se ti Chief Minister Puzoram Thanga Hova Council of Ministers Thukomin Arel Mizoram Sports Policy 2019 to Council of Ministers Thukomin Apoma hei hi Mizoram in Sports Policy anei masak berani Sibai ule to na chanchin kim changzokin Tripura camp sang paruka bru te shwaikir na tho chole mek chu November ni som thum nuwa chuan ti top ni se ti Chief Minister Puzoram Thanga Hova Council of Ministers Thukomin Arel Tripura camp sang paruka bru te shwaikir na hi tum engemo za ta lo hlo cham to nuwa tuna thole mek hi avoi kwana ani to a tun tum a tho kwana hi October ni thuma tang khan chanani a Home Department ho tu te ne na tanga thudon danin Mizoram Sarkar official te chuan Mizoram le du te shwaikir zel tur hian amuna omchil ma se tun thlengin chung ko zahni chuang shet bak Mizoram let an la lawani tuna bru shwaikir na thole mek in November ni som thum thleng o turarwa man lok sa ani a Council of Ministers Thukom in November ni som thum nuwa chuan ti top ni se ti arel non le ta ka hian tuna a tho kwa na kalpui mek ba khi tun nuwa bru te shwaikir na hi tho to lo ni se anti na anga ngai thei ane Tripura camp sang paruka hian Mizoram mi dik tak Mizoram a shwaikir thei tur bru chung ko sangli zali somni a mishing singni sangsari za paruk an oma mami district mi chung ko sang thum za thum somruk pariat Kolasip district mi chung ko zaruk somriat pariat le Lunglei district mi chung ko za thum somruk pali anne Mizoram Sports Policy 2019 to Council of Ministers Thukomin Apoma hei hi Mizoram in Sports Policy anei masak berane Sports Department in Adwan Mizoram Sports Policy masaber hi Chief Minister Puzoram Thanga Hova Nimina Council of Ministers Thukomin Apoma he policy hi Mizoram Sports ti maso na tura ruwa man na chi sang phone khom na ane Sports Minister Purabad Romoi Roite chuan Zonet zona changin Sports big to Central le State Sarkar te thunei na insem na a State Sarkar kuta state list mi ani awangin maso na tur ruwa man na siampo State Sarkar kuta ani ti asoya Policy duan thar tak mang hian maso na turin hoizong neya malak thei ani to donani ati Sports and Youth Services Department in tudin muna District Office po ala nei lo chu maso na tur ala tamzia tilang tu ani ti Purobat Romoi Roite chuan asoya Sports Policy pomtak mang hian thalai te talent hai chuaka eizon na atana sports an man thei na tur kong zau zok hon thei be se ni thute ramchung le pon lamatanga sports ti maso na tur sum le tranpui na tamzok mu thei be se ni thute Purobat Romoi Roite chuan Zonet zona changin asoi MPCC Communication Department in Chief Minister Puzoram Thangan tun hnaya PWD officer te ako khom na a RTI manga chana minister te le khathe dar chu dankal shem theitia asoi thu social media lo lang chu van dwai thak anti thu soin hei hi RTI Act palzutum na ani anti thu chwa an siama MPCC Communication Department hian MNF kai shwai sarkar chu Delhi lama BJP sarkar kalphung angzela kaltuma puin mi puite chanvo sarkar khalngil theina tura anshiat theina tur dan RTI Act manga thupoi mo dil chua the dar chu dan kal angmaya Chief Ministerin asoi mai hi amakle ani anti a Delhi tlanga an sangoi zon pui Narendra Modi ka ishwai sarkarin an du thala an chetna dal thei turnia an ngaya wanga RTI dan an siam rempo makanti to meklain Chief Ministerin RTI manga dil chwa mi pui sha tura the dar chu dan kal shem theitia asoi chu alung chia thlak le ani ati Ramdan puin mi pui hne na chanwa pek dan pon lam anga soya shem theinia Chief Minister Puzoram Thanga na soi hi MPCC chuan poyati a sarkar officer te hetianga avau tamai hi an che to dana zo chwa bel hlau an neim ni ti chu an zona ani ti an soya MPCC Communication Department chuan RTI Act India Rama Democracy ni na wongtu mi pui te tana dan thatop khok ani a Official Secrets Act ai po a dan chungnung zok India Ram mi pui ten sarkar kalphunga anshia theina tur dan ani laya hetianga adik lo zonga kai herani chu athalo hle ani anti a RTI Act dan panga kalphung dik lo hai chwa zel lawa MNF kai shwai sarkar chu puin bui chia lai lovin ain puang ni in an ngai ti an soi
Mizoram mau omzinga atamber mau tak chu thil chi sang sang siam chuan atana manna satani ti nimina mau chungchang soi hona aizola neya mithiam tenan soi mau man tangkai dan chungchang zir hona Mizoram Sarkar Hnuaiya Science Technology and Innovation Council le Council of Scientific and Industrial Research Advanced Materials and Processes Research Institute CSIR AMPRI Bhopal tangkop buat sai nimina aizola neya hian CSIR Ampri Bhopal mithiam te chuan Mizoram mau chi sang sang zinga atamber za asom kwa panga mau tak chu thil chi sang sang siam chwa nana manna sat mau ani thon soya soi hona atarlan ani danin Mizoram a hian kilometer sangruk zasari somruk point pasari pakhat biala mau a oma hi Mizoram zawzonga tanga za asom thum pahni point bial pasari ani a India rama mau chin na mun za zela sompali chu Mizoram om anga chhutani Mizorama twal taw mau chisomni pali le pon lama tanga laklu songpani a oma mamit le lunglei district chu mau tamzwal na ani nimina zir hona man puitu Mizoram Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K Pa chunga chuan Mizoram mau te tangkai zo ka manani theinan sarkarin ma aladona mawa Mizoram House sakna chu thiam na manga omzenei le lokzo ka songbol tumani ati Horticulture Development Board Vice Chairman Puef Lalnun Moya po in mau man tangkai dan tur zir hona a hian thuasoya CSIR Ampri Bhopala mithiam ten mau manga insak na man rwa siam chwa ani dan le lokzo ka songbol theidan an soifia ani Chief Minister Puzoram Thanga Hova Council of Ministers nimina thukomin sumrem chenna atan sarkarin motor alechin le akol thei chinte titlema atul zwala mimal lir thei higher tam arel GAD atanga rotna lut the Government of Mizoram Vehicle Outsourcing Policy 2019 hi sarkar sum renchem na turani ti Council of Ministers thutkhom na atel Education Minister Pulal Chandamaral te chuan zonet zona changin asoya herwa manna hnuaya hian sarkar na thok motor dong thei chin titlemin sarkarin motor alei chin po ti tlem ani anga Tulzwala chuan mimal ne na tanga higher mai tur ani dona herwa manna a hian siam rem ngai lai then khat la omma se Council of Ministers thukhom hian athupungin apomane hengba ka hian Administrative Reforms Committee in Mizoram Sarkar in Rail Bolna a mason na tur azir chan nu a rotna a thelu te chu Council of Ministers thukhom hian tha anti a abo zui zel dan tur chu GAD le DPNAR in Rahman turin anda a Mizoram Sarkar Hnuaiya I procurement man lai mek siam that arot na po an poma tun ma a cheng noi zachin chunglama I procurement ti thin chu noi somni chinakal pui to turin an relani chitelwi hum hal na tur the chitelwi Prevention and Control of Water Pollution Rules 2019 te SEDP board te na tho dan turwa man na te Land Revenue Rules siam that arot na te le Integrated Training Center na thial chu School of Agricultural Sciences sa lan kai te po Council of Ministers thukhom hian an pombokani nimina Mizoram Sarkar Council of Ministers thukhomin tuikuk te shwai kir na top san to tura thutluk na asiam chu MPC thalain than ti thwan soi tuikuk te chu an mani du thu ngeya Mizoram chwasana kumtam tak Tripura a an omto nuwa po Mizoram in khwale tuite dikna le chanvo changjui zel tura du sak taka an ham that na tur zong nen ngai twa sak an ni lai le hei chen bai puya an tan malakani meklaya Mizoram le du lova an mani shwai kir tumna an dodal tlat na hi atok thokhat le tho a MPC thalai te chuan an ngaya hetiang taka tuikuk te chungchang thua Mizoram Sarkar thutluk na hi Central Sarkar norlet na aniemo engthilma in so sontir lova waisen taka kaltlang pui turin MPC thalai te chuan Mizoram Sarkar an phutti an soi MHP General Headquarters Executive Committee voina thukhomin kumdanga anlo manchin siktui thiang ku chu hunrem chang masabera manle ni se anti MHP Executive Committee hi anpol President Pilal Thamwani kai shwain voin khan zema boka mangai nateru na an thukhoma siktui thiang ku thi manani le theinan General Headquarters sin athei angin mala se anti a hemiata na poisamamo te chu Chief Minister Puzoram Thanga hne na thlena sumngai twa pui tura dil ni se anti a Mizoram Sarkar in District Thar Pathum Khozol Saitwal le Nathial District Tipuitlinga
in real bol na shan an lo nei ta ka wangin MHP General Headquarters chuan heng district thar pathuma hian sub headquarters din ni se an shwai tu tur te chu headquarters sin adhokin ruat ni se hei hun rem chang masabera hon ni se an ti ani MHP President Pilal Thamwani chuan mangai na terun chu MHP in project nei lian berle an malak na zinga langsara ni awangin thok tu te chu mangai na nen an na thok thin turin acha an na thona a harsat na an nei ani chuan an pol shwai tu te hne na arang thei ang bera thlen thin tur le an thei ang anga tranpui anin huam reng thu asoyani Aizol West 2 Bial to MLA Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman MLA Local Area Development Fund atanga lei puan thui khol le rangwa asem hemi pwala inkhom toy din tharwai me hola nei hi AMC Ward number som patni na councillor puar thang lura na kai shwaya Bial to MLA Pulal Ruat Kima chuan Mizoram Sarkar flagship program SEDP kalpui turin sarkarin board chisang sompali asiama chaktakin ma aladona ni atia sarkarin healthcare scheme Asiam chu achortu ni tura inziak lu turin mi puite asombok Pularwat ki mahian MLA Local Area Development Scheme 2019 atanga 2020 sangni sompakwa sangni somni atanga lei puan thui khol chu mi somkwa panga hna asema mi sompariat hna rangwa asembok Lungleya ZPM Southern Headquarters in Sikpui fe chwa an kalpui meka nimin khan toipui tlang dunga khosang sang an fanga nizan khan toipui north wana an party ho tu tanen in komin ZPM Southern Headquarters Treasurer Pilarin Pui chuan ZPM Lungphum chu Lal Iswa Krista ani atia party dangten dot phwa chop manga nasataka an be ang chu an ni chuan anti arem velava dot manga mizomi puite hna anin zor anga anin zor ve po arem heklauti soyin an rin chan pathian du dana kalzel apoi mo berani ati Pilarin Pui chuan Mizoram sarkar na lo siam to tu Congress le MNF party ten mizomi puite an bum kwa reng ni ina soya in thandona an thutiam ti hlotlin an nei ngai manglo tlukani ti soyin Thenom State ten changkan na le intodel na ko nga nasatakin Mizoram an tlan santo ani atia Mizoram chu Christian ram ani a then omring lo mi ti aya changkang lo le intodel lawa omtur ani lava an enton le an o ni jok tur an ni laya sarkar na siam to tu ten chu tiang zonga raman kai shwai si lawa wangin mi beidong te tong china chana atana ZPM chu lo piang ta ni ina soi Pilarin Pui chuan pathian mal som na dongin in thlan voi khat an ma chon na a Mizorama opposition party lian ber MLA po nga ber an ni chhongal ti asoya ZPM lo chu zoram in nga na a om lo nia soyin mi puite chu an party ya rin na ngat ngam turin asomani Mizoram State Games lo om tura Aizol West 1 constituency in Voin Khan Luangmol Indoor Stadium athletics le combat games bi ka tel turte fuina hun mangin athletics in el na sang tel turte atho khatna atan anthlang hun man pui tu bial tu MLA puzo than tluanga chuan Aizol West 1 constituency chu in el na atam thei ang bera telan tum thole medal latam berni antum tho soya athletic association president pulal buanga sailo po in manpuyin in fiammi te fuina thu asoyani X-ray mutchwak tu German physicist Wilhelm Conrad Röntgen pian champa pwala manchin World Radiography Day to Mizoram Radio Imaging Technologists Association Brita le Medical Radio Imaging Technologists Association Merita ten Nimin Khan Aizola an mga Health and Family Welfare Principal Director Dr. H. Lalian Lirale Health and Medical Education Department Director Dr. Tilal Mangayiten Henny hi an manpuya Anzir housing mobile tower atanga radiation chwak le X-ray zungzamin mishinga ngong anei theidan po atelani Government Thingdol High School in Nimina ankum somngana Golden Jubilee anlom chu turial bial to MLA pu Andrew H Thanglianan aman puya in thanlaya an sarkar chuan zirlai ten antum anhlen chwa theinan theitop an chwa tur thu an aupui chu ti hlotling thei taloma se zirna konga mason tura theitop a chwa tur thu asoi pu Andrew H Thangliana chuan zirna konga an bial chunga theitop an chwa meka ma choppo an nei chhozel ti asoya Thingdol khwa nursing school om chu tun hnaya an enfian na a zanlama kotti eng tur light a omlawa wangin solar street light wa tura ruang man mekani ati a
Abial chunga college chun konpui college chu tuna hian MLA fan atang vekin principal le staff pakwa lo tumsak mekani a konpui government higher secondary school LDC lo chu ama mimal MLA lo atanga atum sak mek thule school building saklak lo chun zom ngai na omlo po sakpui tlin ani theinan tuna hian proposal an thelu to ti asoi Andrew H. Thanglia chuan an bial chunga school building thom that ngai aum nol thule chungte chu a hun chung ngeya ata tola thom that tumin machop anei mek ti asoya government thingdol middle school wanin Hindi teacher lo tur naupang 10 an thok hom ringot chu alung chia thlak hle a he hi ZPM chuan avei hle ti soyin MLFN atangin Hindi teacher lo tur ro manna asiam mek thu asoibok award chi sang som pakhat omna thazwal award chu nilai ni zan khian semchwa anile don ta award semzan hian zai thiam lar tak tak Priscilla Fanai limhlimi Inrinni Cindy le Zorinate the prophets Josephine Lalompuyi Marwati Fiona Pachwau Seraphic Choir SC Manuna Zorin Zwali Khiangte Jawi le RP Ralte Fit Gini te anin landonani Thazwal Award lantur te hi Best Group Best Female Artist Gospel le Lengzem Best Male Artist Gospel le Lengzem Best New Artist Gospel le Lengzem Best Music Video Gospel le Lengzem Best Songwriter le Best Mizo Traditional Artist te ane Thazwal Award karle nilai ni zana semchwa tur hi Zonet Zolbu ka live ati chwa ani ang Timbial KTP musical meet chu zan in atang hian longtlaya tranani a pathian ni zan thleng a o ang Central KTP board site Timbial KTP musical meet 2019 longtlai bazar veng Presbyterian Kaushrana nga a hian zai thiam sang solo group zai le zai polte anin landon ani zan ina Central KTP committee member Robert Laldu Zwalan pathian thucha asoyanga naktuk pathian ni chama in khoma lunglei administrative secretary Reverend John Raldo Sangale Chotnuwa Central KTP Assistant Secretary Upariki Lalramoy Ralte ten Thutsa Ansoyanga Zan in Khoma Central KTP Leader Reverend Dr. K. Lalom Zwalan Thutsa Asoydonane Rahman Lok ang chuan pathiani zan in Khomba na longtlai Arapegi Muna Musical Night man anidon bok Timbial KTP musical meet mangtur hian KTP members zanga vel Mizoram hun sang atangin an kalkhom donane Timbial KTP musical meet hi Zonet rinna channel a live at clear theitura ro manane BCM Pastoral Committee in Pastoratan mi pangala tharin pro pastor parok ordain turin achop chhuak Mizoram Baptist Kaushan Pastoral Committee meeting hi nilai ni le ninga ni te khan sap upale pubuang hall serkona neyani meeting hi President Reverend PC Liandu Lan Kaishwayin Pastoral Coordinator Reverend C Chuntluangan report tlang puyape coordinator report atarlan langsar zwalzinga Pastor Nupui conference December ni so pania AICS aneitura in wat saina peifel ani to thute pastor refresher course neiturin pastor pali than ani thute kumin May October chung hian BCM noya evangelist team ten mun sang somriat pakwa a rongbol na an nei thute atelani Mizoram UPC Marthang District in Khompui voisamni pali na chuni zana tangkhan New Diakon Community Hall la tranane Atanzan hian District Superintendent Reverend R Lalpar Vulan in Khom Kai Shwayin Bil Khothlir Bial to Pastor Lalrin Moya Varte in Pathian Thutsa Asoya vo in nileng khan New Diakon biak ina Rorel in Khom ne ani a District Superintendent Upa R Vandal Chwangan Rorel in Khom hi Kai Shwayin Marthang District Huam Chung Bial Parukatanga Rorel Palai Upa le Tirkau Miza Somni Velin Rowan Relane Zan in atangin New Diakon Community Hall a revival in Khom neyani ang Mizoram UPC Kaushan Nwaya Khothlang District in Khompui voisamni pahni na po Government Complex YMA Hall Aizola nei mekani a vo in khan Khothlang District Chairman Upa Arlal Nun Sanga Kaishwayin Rorel in Khom neyani a District Rongbol na Khoi Baka General Assembly ya Tlentur Thupoi Mote an ngai to ane Vain Khana Zola Kolum Library Celsius degree somni pathum point panga ane a avo library degree som pariat point panga ane naktu pathian nia chuan Kolum Library Celsius degree somni panga vel avo library degree som panga vel ani rinane jingdar nga le achanvea ni chhuaka nga tlaidar li le minute som thum paruka atlale ang
Tripura Camp Shang Paruka Bru Te Shwaikir na tho chole mek chu November ni som thum nuwa chuan ti top ni se ti Chief Minister Puzoram Thanga Hova Council of Ministers Thukomin Arel Mizoram Sports Policy 2019 to Council of Ministers Thukomin Apoma hei hi Mizoram in Sports Policy ane masak berane Khatizong kha chanchin thar kan puan thei chu ani